Oh, that's no, and one of the other hey. And then you was side near Joanna. La Chumema, Oban Kamaya had you see how too much. There's all about more than one interpretation. That you hope once on reception. A friend who come more. On track who come more, quite na nimre so abem Yamba Josie King toothpaste Telecel top choco na fe Absa Bank abna yanko do bon kata ne yanko do bon kata yo see the brain ho na to the mama mo masem so na me nkomanim daily guide we dey say the see the nkobo no obedi na wodi ni nyina nte ho ne de ye jama sraje atwa sraje na ye tie de sraje beka na daily guide abokata ebo amane see je say wo same di ka ebo amane se Adom kuma ne dom kese ne nyina kosia mampani ma o makoye nhyiamude ne nyina no eye ensam nkobom kodi ye no eye de ebeboa o man no an kan kodi o man no empuntu eno ho nkobom no mkodi atitire pa yo mo mra shebe dwafem kasa me bobodi na ebre na be chese ebekopa enti dom kese fa ena dom kuma fom nyina ne kosia ye nhyiamude no don hwere ena mo di kodi san nkobom no wo mo wie ye ena dom kuma ba no dan Dr. Chief Forson eche ho krata ba ya wo se nkobom kodi ene ye Ghana ye die Ghana kanko na o ma kire mampani se abna we die ma me so wano na me fa we ntwi mate hia me pese me ma honorable Daniel ni kwate Titus Glover me ma na so te se yate se o mampani aswe ni in se message odi ama me wa hando se nti CJ uti radio so nti unti se aswe me in as get crowd ebi audio honorable Daniel ni kwate Titus Glover congratulations Greater Accra Regional Minister and Professor mo friend na che so wotie de Professor mo fry afa la tu very man say no okay o say cancel cash me na mic no kura say me na me bia ma no ya dia ma me na me convey dia ma no say cancel dia ma I don't dey say cancel and to be in mic no say no be cancel no that be o me che say amani amanya ne say Professor mo friend honorable Titus ni kwate honorable ni kwate Titus Glover fa ena me che say wo tie yes je de ne nkratwa ba die o man nya we say yes na nkofofra fa o say woni wana wa trechi wa say o say wo ye nhwehwanim CJ ti omo fra ya fa why wadaroma regional minister congratulations CJ ma ko manim good morning to na ye share delegate anim asay ti ena madika de ma na wokọ otimantemu a mamekwa katafatu su ensia na otimantemu ama ne bone CJ so ko buem abaton pesua ne so a da obokrata yi kyese NDC amanyoko no akandifo e wo abaton pesua ne so no na akoso togofo eba abepie mu constituency ma mo pese mo betwere wo mudin na abato breso mo nyina betse wo mutumi so mo pese obi e de bedi mampani na tese wedi o muti anye ye na NDC executives no e de togofo e beduru ya na ne ese ne postifo ne ade beduru nti bitimi dwane ye e no mo saka nipa mienu a e ho asam e da se no se o mo se postifo akyere nipa mienu no ama constituency chairman na won potem honum no e di ache de ni pese opebele e de ma wo NDC amanyoko no asam na da obokrata yi ka e wo hanom no na CJ eno soso no enchemu no mo chese enye ne kwan so no na mienu ya omo sa kan de na de beboa yie pa ne se CJ emra no ebe komu pa emrante mienu no omo soso no na mepe omudin e de aba na so de enfa so mo ye suspect just second divisional police command ho no ma hyase omo ya asem no mu enhwehwemu a da obokrata yi e de enchem no nyina abanti wo saka bia wo behunu de mekan eni emu ama ne bo no wo behunu ni nyina e wo ha pepepe na NDC amanyoko no so na omo chese we kra de ye dada no asem no a ebre koba asen kai isi yeso nkita Ghana kada untumi kire wudin no a na NDCS gina sa chencha wo se guarantee system no eye adwuma eno na omo make references se de kɔ hɔ no ma eno so enchemu enieti mamenkɔ ensafo from a ɔchen ni emfirisia aduonunum no
nra omapa ho ntoma ama kyese efe papa na efri koto ni mabosumi ya de kokosi opanima bosumi ni mu no CJ na kyese celebrations no kwa atete ni ani ntini nyina mo mbekọ akọfa mu ni ade ne bekọ na nra adwumadie na se no na ocheman twafo hene okatachie buache dankwa na ne wono aso ebo modin atoto de ne adwuma hodo a wasagefo amoache for panyi wadie na wonkwa so tin kwa kase ne de ma ho ne adwuma hodo a wadie de eboa ema empuntuo aba ene ehyehyɛ papa ene enkan kwaba won potem wodom no ene no so mudi etudwa da bokrata yi de ho kyemu nyina aba ma me fa nkɔ de ankomu na meyi baako we efrim na me de wugina katafa etoso nan CJ we ni yokan kwe north abaton pesua so obekai se last week Friday no fieda no ebre koba se na besia bi wo hɔ no ma wo se mrase bedwa fie gitum na edonkuma ne sori pie ye no achi so no asoafo mampani abo mu dia na no so wo so mu jomu tu mu sori pie ye no eno na kane mrase bedwane na wo kai kwe north abaton pesua no so isafu se ni echese Mami Theresa Wunia wano gina mu mo manfo wo kan kwe not semra se bedwani enya de awodwen na baton pesua so for no hone mum no eye party adwa no kwotena parliament so wo kwakoye de entu aka ne sa ne se wo hya besia hodo na ewo hormra na wo so mo gitum no a na emu ba akwadwuma eba beye no eye sa garage project a aban no ebeye eno no eye Greater Accra Resilient and Integrated Development Project eno na garage no ya okan kwe not ebenya mu emfaso ebebuan potem wodum ne omanfo honom na eno na Isafu se ni echese wodadwen wa wonte ase se Theresa Wuni etumi sori pia bonti di na manyoku achi koya manyosem wobra wanwen se garage project ne ba kan kwedo fofo ebenya so mfaso eno ene ne yaudi entene no ene ye wobo Theresa Wuni emni mu dendende ewo ho ena ensamanfo din so a wokofra atifidu mantemu a enwoma sua atena ye no ni mpanyefo school krompa eni ho mo school ni wo ho no mo ebinum a wo ma wuwo na wanya head teacher wa validate sankrofo nyina se yentu omoka eno na office of the special prosecutor edie mu amane aba e wo the new funded the bokrata yi mu a echemu bebre no anom wo mo chese wo mo aboa asie sika 34.2 million Ghana cedis said ya mo man no na sa school ye ka ho asem ni pa wuwo ni ade nso so a school a enni ho na so wadwumefo ewo school mpanyefo yet oman no etua wo moka no eno so 2.8 million Ghana cedis ani sika wakra ana wasie ede amagana eno eho asam eda ha sei pepepe CJ mame emfa wo enwie wo ha wabadwafo aye krado na memfa